Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sayyidatana Khadijah umman lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wal Hakim dari Sayyidatina Aisyah annaha qalat li Fatimah radhiyallahu anha, ala ubashshiruki anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayyidatu nisa'i ahli al-jannah arba', Maryam bintu Imran wa Fatimah bintu Rasulillah wa Khadijah bintu Khuwailid wa Asiyah. Berkata Sayyidatina Aisyah kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhuma, aku ingin memberikan kabar gembira kepadamu bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, penghulu para perempuan di dalam surga ada 4. Maryam bintu Imran wa Fatimah bintu Rasulillah wa Khadijah bintu Khuwailid wa Asiyah. Saudara-saudaraku yang dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tepat tanggal 11 Ramadan ini adalah tanggal meninggalnya seseorang yang sangat cinta kepada Sayyidina Muhammad, seseorang yang sangat dicintai oleh Habibullah Ahmad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang tak kenal lelah untuk selalu membahagiakan hati Nabi Agung Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang rela hartanya, waktunya dan pikirannya hanya tertuju kepada berkhidmah kepada Sayyidul Kaunain, Imam Tsaqalain, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah ibu kita Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Assalamu alayki ya ummul mu'minin Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Assalamu alayki ya afdal nisa'il alamin. Assalamu alayki ya Umma Fatimah Az-Zahra wa zawjata Sayyidil Mursalin. Ketika semua orang belum mencium dan merasakan kenikmatan, keistimewaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia menjadi sang juara. Ketika semua orang mendustakan Sayyidina Muhammad, mengolok-olok Sayyidina Muhammad, beliau bertindak dan menjadi benteng untuk kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pahlawan untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau kuat karena terlalu cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai akhlak yang sangat mulia karena beliau berhubung dengan orang yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seseorang pun yang lebih mengerti akan hakikat cinta kepada Sayyidina Muhammad seperti Sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Wahai perempuan-perempuan kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah dan mengharap ingin bersama dengan Sayyidah Khadijah al-Kubra, contohlah akhlak Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Pelajari sifat-sifat mulia daripada Sayyidatina Khadijah dan amalkan di kehidupan sehari-hari. Janganlah kalian membuat beliau bersedih dengan akhlak yang jauh daripada agama Islam dalam hal berbicara, berpakaian ataupun bertindak. Mudah-mudahan dengan berkat kita memperingati hari wafatnya Sayyidah Khadijah al-Kubra, sekalipun hanya singkat, kita mendapatkan keberkahan daripada Allah dan insyaallah bersama dengan Sayyidah Khadijah al-Kubra. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bisirin nabi wa alin nabi wa ashabihi wa Khadijah al-Kubra. Al-Fatihah.